J.Swart, no. Versus Lingy Boss in Tadix fire. Silent D. Ngoma Tshikota kushika vavata. Ngoma Tshikota ngoma na diva tirikuna game kuita ngeliva ndapinda na lingi bosi ndiye chakukandira ivesi ndarova na junior J.Swart matsaka toma ita party Tshikota ndisutorira mabebi ose otifarira ini wacho lingi bosi tirurova na junior J.Swart ni mangoma tosizana kuma final tina iye general ngoma izi tovaponda vanosara vane maronda Tshikota isu tingogona isu tingogona ndapinda ngoma na diva tirikuna game kuita ngeliva ndapinda na lingi bosi ndiye chakukandira ivesi ndarova na junior J.Swart matsaka toma ita party Tshikota ndisutorira mabebi ose otifarira. Okay, J.Swart no vanhu vari kukanda mari hapana chakumirira zvinhu zviri kunakidza aiwa tarisa mafanzi tarire ndakabata mamonya bana general hapana chakumirira vana vari kunakira tarisa tadzuka mugemu tadzuka mumechi yo tiri kuenderera mberi hapana chakumira bhora tiri kukavira mberi yo ndapinda ngoma na diva tiri kuina game kuita ngeliva ndapinda na lingi bosi ndiye chakukandira ivesi ndarova na junior J.Swart matsaka toma ita party Tshikota ndisutorira mabebi ose otifarira tapinda futi tiri pahiti atiite kaunhu kechibhanditi ende futi atizi maprati paketo futi chinorova masimati tapinda futi na Tadix fire lingi bosi ngoma dziri kunaya isoso tinojacheziya atidape futi kane mapiya ndapinda ngoma na diva tiri kuina game kuita ngeliva ndapinda na lingi bosi ndiye chakukandira ivesi ndarova na junior J.Swart matsaka toma ita party Tshikota ndisutorira mabebi ose otifarira. You know it's a general silent Tadix fire yo pulo Malo tip.